Valerijus Sančevskis – agronomas. Daug metų dirbo šį darbą, apie 20 metį ūkininkauja. Ir galbūt netikėtai pačiam savo ėmė laužyti iki tol atrodžiusias svarbiausiomis agronomijos taisyklės. Viena iš tokių pamatinių agronomijos tiesų – laukų arimas. Valerijus Sančevskis visiškai nearė savo žemių. Paskutinį kartą arė prieš 4 metus, kai įsisavino apleistą krūmais apaugusią žemę. Kodėl visą gyvenimą agronomų dirbęs ūkininkas nutarė кeisti žemės dirbimo стратегию? Вообще-то чисто случайно. Я скажу, это одно из тех совпадений, которые я говорил, что из таких хороших совпадений состоит вся моя жизнь. Ну, где-то что-то прочитал, где-то что-то увидел, ну и решил. И поначалу, когда я первый раз сеял, ну, не на этом поле, на другом. Я вот стоял весной и плакал, потому что сеялка сзади тянула такие кучи и горы земли, что это действительно было, ну, достойно слез. Но потом, вот уже, это было 2008, сейчас уже 2014, и теперь мне уже это даже nравится. Valerijus Sančevskis dirba 1200 hektarų žemės. Pasakojo, kad ūkio darbuotojai iš pradžių į šeimininką žiūrėjo kaip į pametusį sveiką protą. O dabar ir patys savo daržų nearė, tik bulves sodindami. Kartu su konsultantais iš Lietuvos apžiūrėjome daugumą Valerijaus Sančevskio žeminių pasėlių. Visi peržiemojo, nors Latvijoje dar sunkesnės sąlygos jiems buvo. Здесь был препарат, который уменьшает его рост, который его, в принципе, очень хорошо прижал к земле. И эта точка роста была на уровне, наверное, почвы, может, чуть ниже. И поэтому я думаю, что он и не померз. Но снега у вас тоже не было, как и в лесе? Ну, если назвать 2 сантиметра снегом, то тогда был. Тогда был. Ну и здесь еще был, микроэлементы были внесены, которые, как написано в инструкции, препятствуют вымерзанию. И я думаю, что так оно, наверное, есть. Раз тут практически, я думаю, что вот как на этом поле, может быть, ни один из них не погиб. Там по краям, где вода, там есть. Visi ūkio laukai melioruoti, įrenginius ūkininkui tenka tvarkytis pačiam ir tai daro kasmet. Kadangi Valerijus pats kuria technologijas, todėl labai tiksliai jų laikosi. Tai viena iš sąlygų siekiant результата. Агрономия – это наука, ох, как точная. Здесь надо сделать не то, что, вот, скажем, на этой неделе, а сделать вот сегодня и сегодня до обеда. Ну, конечно, у нас есть несколько врагов, там отрицательные температуры, большие ветры, которые иногда вот эту нашу задачу усложняют. Ūkininkas augina žieminius ir vasarinius kviečius, rapsus, pupas. Pupos ilgalaikė investicija į dirvą, sakė ūkininkas. Nors žemės nederlingos, tačiau derlius geras užauga. Javų prikulia vidutiniškai 6, pupų pernai kūlė 2,5 tonos iš hektaro. Потому что работаем, вот эта технология, которая без пахоты, она именно, и это называется почвосберегающая технология. Она не только ее сберегает, она даже ее плодородие приумножает. Я делаю там раз в 2 года почвенные анализы, и это говорит, что в 1 год гумус прибавляет на 0,1%. Это очень хороший показатель. Ūkininkas įsitikino, kad neariant laukai beveik neeroduoja. Kadangi visi šiaudai smulkinami ir paliekami, jie sulaiko drėgmę dirvoje ir be jokių papildomų priemonių per metus suyra. Valerijus ūkininkauja Latvijos regione, kur gana dažnos sausros, ypač vasaros pradžioje. Todėl kiekvienas vandens lašas yra brangus. Matėme sėjai paruoštą dirvą. Mūsų akimis tai buvo tik ką nupjautas laukas. Если я даже получил на тонну зерна меньше, я все равно буду в преимуществе перед теми, кто пашет и культивирует. Потому что, ну, во-первых, если я эту тонну не получил, значит, я что-то не делал. Значит, а если я ее не получил, значит, мне не надо косить, сушить, возить. Уже плюс. Matome, kad ūkininkas iš tikrųjų laužo tam tikrus agronominius stereotipus. Ką jūsų pozicija, jūsų nuomonė, ką pasakytų šio klausimu? Iš tikrųjų, visada sakiau, mes mokome ir mokomės. Tai iš tikrųjų dažnai atvykę pas Valerą mes mokomės. Tikrai tai tiesa, nes ir šiandien, kai jisai klausė, ar mano žemėse reikia amalgerolio, aš sakiau ne.
Ir tai yra realu, jūs pasižiūrėkite, per tuos 9, kai kuriuose laukuose net 14 metų, kuris nieko nedarė, humuso kiekis didėjo. Kodėl didėjo? Todėl, kad šiaudai paliekami, o kai visada sakiau, be šiaudų nebus organikos dirvoje. Niekaip. Niekas neatstatys, net geriausiai produktai, ar tai malgerolis, ar kažkas tai kito stebuklingo. Taigi, būtina ta agronomijos tiesa ir idėja ir jos diegimas. Jisai tai daro. Jisai, jeigu atsisakė plūgais, neatsisakė, kad šiaip sau, nes tai yra mada. Jisai atsisakė dėl to, kad jis pasižiūrėjo į dirvą, jos kokybę kitaip. Juk pastebėkite, kas pas jį dirba. Jisai sakė, turi kelis priešus. Tačiau pasižiūrėkite, kiek dirbo yra draugų. Jūs matėte, sliekų, kiek urvelių. Ar galėtų natūraliom, netgi gilaus arimo sąlygom rapso šaknis būti tokia ilga, gerai išsivyščiusi? Pas jį tai yra, nes jisai turi draugų. Bet tie draugai ne per metus, ne per 2, o seka metų. Plus, tai, ką jis derlius minėjo, ar paminėjo, kad pas jį vis dėlto tik tai 23-27 balai pagal mūsų skalę. Vėlgi, tokiuose dirbose ir tai plotas ne 100 hektarų, 1000 su trupučiu. Taigi ta sistema, organikos gražinimas į dirvą, dirvos gerinimas, humuso kiekio didėjimas duoda jam naudą jau šiandien. Mažos žemės dirbimo sąnaudos, gyvas dirvožemis ir neblogas derlius yra pagrindiniai argumentai Valerijui Ančevskiui nearti. Ūkininkas sakė, kad mielai priima savo ūkyje svečius, norinčius savo akimis pamatyti jo laukus. Tad, norintys įsitikinti, kad sliekai ten patys gausiai veisėsi, o ne specialiai mums buvo atvežti parodyti, gali drąsiai rengtis kelionėn.